Innocent simusha umupira ari inyuma, umupira agaruka ku munyezamu Rwabugiri. Rwabugiri koza amahano hano, Rwabugiri igitego cya mbere cy'umusore hano ni Nsengimana Jean-Claude ku makosa y'uwitwa Rwabugiri. Igitego hano nyuma yo kushobora kw'Abanyariya, igitego gitsinzwe ku munota wa mbere. Umusore aba yamuviziye neza, Rwabugiri ukoze amakosa akomeye hano, aba aramukosoye ngaha ni Nsengimana Jean-Claude. Kiyovu bitangira igitego cyawe cya mbere, umunyezamu Rwabugiri manque de concentration hariya. Niko bimeze Romario, ahangaha rwose bagiye no kwerekana mu kanya uko byagenze. Aha ni uburyo igitego cya Kiyovu kibonetse rwose hakiri kare cyane, aho kugira ngo adegaje ako kanya yashatse kwiha gucenga, ashatse kudegaje ariko biranga. Aho kanya Rutsiro witwa Nizeyimana Claude uzwi ku izina rya Rutsiro nta kindi yakoze, aha yaragiye kudegaja, yatsinze kudegaja. Claude rero icyo akoze nta kindi uretse kuwushyira mu nshundura, igitego kikaba kibonetse cya Kiyovu Sport. Ikosa rikomeye ry'umunyezamu Rwabugiri. Abakinnyi nk'abangaba barimo barashaka rekritema mu yandi ma ekipe, yaba ndi umutoza wo gushaka tayari mpita nkansoringa Nguwo Rutsiro celebra igitego. Dize Innocent asubira hariya kwa Alexis, kipe iri hasi cyane, contre attaque arawufite Xavi Babika, tenze karere igitego cya kabiri cy'ikipe ya Kiyovu Sport. Abakinnyi bakoze contre attaque vuba vuba, barazamuka bayerekanya neza, baragenda batera Maria. Amakosa nanone akozwe na Alex hariya. Abakinnyi barimo bakina ubona ko bari hasi cyane, umunyezamu nawe bagerageza ko ariyo bwabaga ariko biranga. Ikipe ya Mukura iri hasi inyuma cyane cyane. Aya arafite Idi Said eza kwa Chiza Hussein, Chiza rashota Chiza Hussein shot ikomeye cyane hano, genda bayerekanya umupira rashota ugera mu rushundura. Mustafa uburyo bakinyari yagenda ko umunyezamu ntabwo yatekerezaga ko Chiza ashobora kuba ari rushota. Nibyo awutereye kure cyane Chiza Hussein winjiye kuva yajya mu gice cya kabiri. Ikipe yahinduye isura, navuga ko Mukura kuva yatangira mu by'ukuri bazanye ibyishimo ku bafana bayo, kuko atsinze igitego cyiza cyane kandi yakoreye. Urabona ko yahinduye ibintu, batatse kuva ku munota wa 46 niko navuga. Aya pira kwa Idi Said aramuhereza ku ruhande, ni kuri buri gitego cyagiyemo yagiye amuhereza, bahererekanya barazubara, amutera akantu ariko ntabwo umunyezamu yatekerezaga ko yashoboraga kuba ari butere ririya shoti buryo baherekanyije. Haya corner igiye gutegura Kiyovu Sport, Xavi Babika agiye gutera corner, agiye munayubaha ikipe ya Kiyovu Sport. Aragati hariya Heromberian Kovakarko yareze umupira ku mutwe, Rwabugiri arungurutse inyuma ye asanga tayari rwaneganyeze. Abafana bari mu witwa Kiki aturutse yangiyo za Kicukiro ati alhamdulillahi rabbil alamin, tunapata bao la tatu. Fana leki bao safi kabisa, mpendwa mtazamaji. Mchezaji Aime Placide Rwabuhihi akishangilia bao baada ya kuweka kimiani kwa njia kichwa
amepiga goli kabisa safi kwa kichwa, na babake mzazi akiwa pale kwenye jukwaa la heshima. Babake mzazi yuko pale, anasema asante sana mwanangu kwa kunifungia goli. Anamuonesha babake, asante sana mwanangu.